kenshi twakoze bonate ariko kuba umuntu yo kwemera kwinvestisa society yo kuduga gahe ibyo bitari bwabone nga tubyemeranya harimo gukunda igihugu gukunda umwana w'igihugu tubishaka mwebwe amarira yanyu abajournaliste amarira y'abafana gatuma umuziki wacu kuri gutaba mpuzamakungu. Okay, nari gusaba 60 millions 80 millions kugira ngo mbe brand ambassador w'iki kinyobwa icyo cyose kuri uno mwanya ni hejuru ya 80 millions, ariko nonati ndazifate ndazishyire mu muryango wanjye gusa kandi ndi ngaha kugira ngo serukire igihugu kugira ngo nzimye amarira y'abantu bamaze imyaka bavuga ngo umuziki wacu mutere imbere mutere intambwe. Yego ndashobora kuyatora ayatwara mu rugo nasangira na Mariam na Leila na Leila na mama n'umuryango na Kenpi tukiteza imbere, ariko dufite inshingano twihaye guteza imbere umuziki w'Uburundi. Umuziki w'Uburundi ni w'Abarundi si uwanje jenyine. Rero ko tumaze imyaka twifuza ariko turonka aba investisseurs investissa mu muziki bashira amafaranga menshi 80 millions gani make ntiyongira Sabi International ibishoboka aba investisseurs ngabo baraje ndaronsa amahirwe yo gushika imbere y'umu investor ati Sabi ndakeneye ube brand ambassador ushaka ngahe nanjye Sabi ndishyuye ntuma amahera teza imbere ibikorwa byanjye kugira ngo amarira y'abarundi tuyafute. Je naho nzova nkenye je ndatunze nijya modoka yanjye akazi nuko neza ndarya nabyuka naryama n'ibindi of course rero ndavuga ni reka tuvugire abandi dukore igikorwa cyo kwinvestisa mu muziki w'Uburundi uko nduze valeur amiprozo duka valeur bigi aduge valeur n'abandi tuduge valeur tuduze agaciro ku muziki w'Uburundi kandi ndizera yuko bizokunda iki gikorwa ntabishize mu maboko yanjye ku nyungu zanje na management na family yanjye ahubwo nabishize ku nyungu z'umuziki w'Uburundi muri rusange. Ni ukuvuga yuko uno munsi dufise investisseur ashobora kuduhuza collabo na Diamond, ashobora kuduhuza collabo na Chris Brown, right hot, ashobora kuduhuza n'abaririmbyi benshi West Africa. Sicyo mukeneye none cyo dukeneye why not yarabaye ariko reka mbere neza muri iki gihe Fizo nakeneye Sabi nanjye ntabwo nkeneye Fizo dukeneye abandi hariya batuzanira fanbase ibyo tuzobigira kabugenzi kugira ngo tubashyire hamwe n'ibyo mu bindi bitanu byasanga amahoro ibyo kuno mwanya dukeneye kuba kwisi ibyo mwowe kimera. Rero bibe nk'ako udushyigikire muri iki gikorwa niko za miliyoni 80 nashize kuzibyo jenyine nashize ko duteze imbere umuziki w'Uburundi muri rusange. Yego ikindi kibazo ni ikihe nambari Sabi sikabyuka byabaye byinshi muri Rwanda rw'Ingati biraba byinshi bangora kwishura nabishyuye byose muri rusange ni crown ndashobora kukivuga ikintu jewe ndasinya na crown hari amakampani nemerewe gukorana nayo n'ayandi ntemerewe urumva hari amadeta yavuze kutuvugira ngaho yose nuko byabaye ariko niba ashobora kwishyura kuri iki kibazo nawe nyine atanke lui nta kibazo ariko kuri kote yanjye ndi mu kazi
yababwiye Sabi ishuri yonyene sinja kure yiyo hariho amashira bon hari icyo bita mu gifaransa conflit d'intérêt direct. Conflit d'intérêt direct ni abantu dukora amaproduit amwe urumva ntiyongerera publicité umuntu akora umuvinyu acaja kugirira publicité nanje urumva bica bicangana n'umuntu amubonye aramuyoberwa aho yamubonye. Rero kuri ayo mashirahamwe usanga dukora les produits similaires abo nibo amasezerano ashanataraba ariko kibuza yuko ejo hari ishirahamwe rituma tumanaka amakuru rimuhamagaye, ejo hari ishirahamwe ryubaka amabarabara rimuhamagaye, ejo hari ishirahamwe rikora impuzu rimuhamagaye, nta kizomubuza kuryitaba ngo ashobore kuba yokora ico gikorwa. Uburaruti dukora bimwe tugiye dukora ibinyobwa dukora ibindi ivyo navyo amashirahamwe dukora akazi gasana kamwe ayo yari yababwiza biwe nyene yari yababwiye. Unyemerere duhere kuri aha twari twaratikirije Alan wa Indundi kushire ikibazo cyawe ego duze turabo nyinshi zaryamye zibura uburyo bwo gusohoka kuri kino gihe imyaka iragenda ntidufise za muzine zo gusohoka mu muja hajya usore ata strategy hari strategy yose ikeneye amafaranga ariko muharure yuko tuba uno munsi vuye ngaha muharure ku mezi 3 kolabo kuru kandi mutazibona ibyo cyamubaza kuko ni igikorwa iyaba management yanje iyaba mezo dukorana nk'aba investisseur banje ko nabemereye kuba brand ambassador banyemera kuba investor twese turashaka ku muziki wa Burundi utera intambwe ari nacyo gituma Bros Apollinaire yashimye gufata Sabi nk'akarorero kugira ngo abashe no guteza imbere umuziki w'u Burundi muri rusange. No kuvuga ibi bikorwa biko biraba biri ku bushake bw'umwene gihugu akunda igihugu ciwe kuko ni kenshi twakoze bonate ariko kuba umuntu yo kwemera ko investisseur society ngiye kuduga ngahe ibyo bitari bwabone nga tuvyemeranya harimo gukunda igihugu gukunda umwana w'igihugu hama hakaza promotion y'ibinyobwa y'amaproduct. Ni ukuvuga yuko twitege ko ibintu bigiye guhinduka kuko hari abantu bagiye imbere barahaguruka baravuga bati reka dushirikire aba bana b'igihugu aho duteze imbere tubateze imbere ikintu cyumvikana kandi ibintu byose bagomba kumva. Okay, kuri Alan twahejeje ibijya nawe yabajije ikibazo cya Malove abagira ati ntibyashika mu minsi Amerika kuko nibyo shaka za bravo bakaziguha ama haize mwaka cya imyaka ibiri bigaca bitangura kugwamba no se byo byo gupatike iyi contract yakaze ko sinzi ko nakora ibyo ego rero iyo mukorana n'umuntu ntashikana amasezerano urahagarika ni ukuvuga yuko ikintu kidashitse cyavugiwe ku masezerano turahagarika nzafise uburenganzira bwo guhagarika aho ntabwo ariko nasubiyemo umuntu ariko arakora iki gikorwa harimo no kuba akunda umuziki w'Uburundi igihugu namwe yose tu kugira ngo tubashe gutera imbere tugatera imbere na media zibatera imbere ndaza nkabikora nkari affaire de promotion ibyo bintu byose ibintu nashikana imbere ntigeza muri affaire de promotion abamedia badufashije imyaka myinshi ariko nawe ushobora gutangura nanjye kuza navuga nti nakamushaka akazi dukora mu kuri so kuri icyo kibazo nacishuye ikindi nimezungumza kwamba wewe ni mmoja ndani ya wasanii ambao wako na kiu na kufanya collab na Diamond Platnumz, na tunategemea kwamba labda mimi kiwango katika fikra yangu nimesema kwamba ndio muda ambao Safi ameupata wa kumfikia Diamond Platnumz na kufanya naye collab, kwa sababu Safi anataka kuwa msanii international. Unaona, labda walikwambia utafanya collab na wasanii labda wawili wangapi kwa mwaka, sidhani kama ni hivyo.
Je, inaweza katokea ukatamani msanii ambaye labda atakuchaji pesa nyingi kusema ufanye naye collab? Itakuwaje? Kwa sababu sinabii kama utachukua collab ufanye collab na Fizzo hapa kwetu nchini, never, haitowezekana. Hauwezi kufanya collab sijui na Lolilo, haiwezekani. Ni lazima utatafutia nje ya nchi kwa sababu ni kama muziki wako utazidi kuupanua. Nashukuru kwa hicho. Kama ni msanii mzuri lakini kwa hivi na mwanzo sana Wizkid, yeah. Sasa kwa East Africa nikipata management nzuri nitakuwa na mimi competent, nitaingia competition, compete na wasanii wa East Africa, Diamond na Kiwemo, but I need to break their mold. Kwa hiyo tutegemee kwa mwaka wa kwanza tutegemee collab na Diamond. Nikwambia na waza sana Wizkid. Ndio uniweke sawa. Tutegemee unawaza sana Wizkid. Au na video wao. Sasa Diamond ni mkali na kama fashaka kwa wangu. Tena umbeshi kibazo ufisa cyane gishingiye ku buryo. Wewe introduction ya mgenzi wanje yavuze ko tuzokorana album yakoramo. Nshaka kubamenyesha ko cy'uburyo nico twiyemeje ku mugabo dukorera nibiza ko neza Ismail Kibazo gukorana neza n'ubwoba bwabo sasa ayo izi madama avuze inyungu zanyu si inyungu za Sadibili, kuko ateganya yuko mu myaka 15 abana bazoshikira muri game yabayemo amakolabo game yasanze yose ntabe kibazo n'icyo duhura naco n'umunsi akahise. Aba bantu bavugwa amashikani kabashimira. Sasa leader spirits reka ndabashimire mwakoze kuza. Sabi kibazo cha nyuma gatoya sorry gatoya mbabari just agifise micro sakvira kandi gatoya ndabituka kugira ngo agumurize abakunzi b'umuziki w'u Burundi nimba bikunda kuri irya message yakije kijya gihenda cyane cyane benshi murayizi, nimba agiye gukomeza gukorana n'ama media mugabo hariho terme yakoresheje yo gucintega aba media. Nibyo kurarivuze nakwiye kubivuga kuko twese turi mu kubaka, ari ibintu turengera bikaturengera tukavuga niba ndasubiyemo. Hari abantu batoba umwuga wanjye genda mubashire ku murongo, sibyo? Natwe tubaririmbye abantu batoba umwuga wacu, ndagwana buri munsi kugira ngo baje ndabereka how to market, ndabereka how bikorwa, meme n'abantu n'abakiriya hasi, ndabereka ushobora gucana ibihumbi kuba badashobora kumva. Nawe iyo bakubwira ati uhinduke igihumbi uzokwikomeza akazi kawe. Media zirakora neza, izindi zirakora nabi. Izikora nabi muzirinde, muzishyire ku murongo kugira ngo umwe batukisha umuryango. Ariko kino gihari tukisha mumushize kure akabikora azuba ariko aritukisha. Genda mu mute kure mumwigisha mugarukane ntimutsige kumubwira uko yava kuraba igitsuru ntibishoboka, si byiza. Tuzokuba kandi professionnellement kirazira kubabara mu gihe cyo kubaka. Twese turabubatsi ba industry, kirazira gushavura ngo tutaba professionnalisme. Uwashavuye wese ntabwo ari pro yaga.